ruling MLA Yankai ka Mari later Basu Lingak Semangam Dribasi, Center na Luching Basing Tazadabani, Haidanaki Kundrakpam, ACG, MLATH location at Tamli. Zakwigi Parliament Monsoon Parliament session si Tankun Gamatui, the Hogre, Masi August Tankun Gamatui, Pangtoka Dorabene. Adumakpu, Houdringagi, Mamang the monsoon session, Houdringay the popular government, Ama Tambayana, Legani Hibawaro, say BJP, MLA sing the Tambane. Adumakpu, Hoziksi, Miamgi, Apambagi Matung in a BJP, MLA sing chu Adumak popular government, Ama Semba Bagi Mamidi. Adumakpu Manipurgi BJP MLA singna lengak ama semba pamla basu state ki habidi national leaders singna lengak si popular government ama semba pam da bagi achauba mami masu tari wasa sigi matang da diusa kari kamain thambini no masi anone akoi ayam to na su ngang da re man akoi gi singum bagi thawong mayam se sakot ma phum ma taw ga ba ko sakot ma leibak ne taw na ri ba mayam sing asi ka pura tayon na bani akoi si taw ri mayam se ko adu khang na su upai le han da ba ko let it be kanu gaina khatok ma khan gi sentence gi ba nation mayam gi makha da akoi si da su ko akoi gi ba mi hut sing ai ba tare nation sing leader sing gi kari mayam sing asi na su praja miyam ga leina ri ba mari si da kari bu tok jara ba da gi khara lang tok se gi ni ga khan ba ko akoi si da su amuk phajana tawraga miyam gi apa ma si phajana akoi gi through dia kanu collective rights gi kanu ma gi body gi makha da phajana phongdok ngam da ba ko asigum mayam sing asini akoi sidai da lady Basaduna. The singer government is like Toponi democracy, the Magi, Sakasism, Toponi, the Toina Samandravani, majority where Mayam singer see Kanoni, Masina Mana, same with the Wani Hari, but do Asumani. Over the Akui Sidida blame game not about how you be a question, the government labor later, but say I'm not in the in the tini. Same with the government or how you be any Tabamatoro, any issue or Lambi or Zik lady. Unrest akoi awa sida yumpham moira akoi ji wakan khan ga dabani naina ga dabani ba siga mari leina han ga dabani ba saka sema ju siga mari leina han ga dabani conflict situation da lambi sema ju siga mari leina han ga dabani aduna akoi gi cultural integrity gi oiba adigi akoi gi socio economic na cultural effort koding magda hauji ki akano hari ba lai ba unrest naina ga dawne ba maramdi manipur laito matam da kanam leiro ya bani da aduga kana ma group khara na leader khara laita ba dadi manipur dum hingauni ha bani da maramduna akoi da sigi wakan de khan da yemone hoji sakar semagi wakan jida ngaran han thoki ba hana sunaba na taga amaga amaga hoji changba yadri base masi issue inaga lawrok taba ma amna akoi gi hani non men da sakar sem ngam ngam da daga kanu tongna ba hoji opposition to kanu to ha bani da amaga amu chaina raga kitang me miyam yam pang ba dongna tawraga kanu political opportunities lawgi nesar am khak yauri ba bot congress and BJP gi kanu sida ko ai haina Pong adum pujan ma ya da ju ojiki le mari pu situation yeng ga di manung da khara adum phawna ka kari thosi ma thosi gi haiba tawraga for the sake of the manipur ko khara khara ju kanu honna ga dong ni haibani da aduna adugum udabi matamda amaga hunara kanda lady situations di khara na thaiba mala kanda normal situation amada tawbum thokpa vote gumba adagi kan hai government sema gumba gi nesa de hek lakpa sigi mentality je kano koi gi masi yaning di haibani da amaram dana hawi tawdu se every kano koi citizen lady responsible leaders adagi even bureaucracy yam sing asina magi sense of koi gi etiquette kano je responsibility haiba tari masi laibam thoe ba lambi thong sema da bo ro adagi ising masing pi da water supply da bo amar hari ba kano si da ko yam economic oi ba lanai da gi nataba khunai oi ba kari ma khar contribute to matam ne ba aduga zat bizat hulu kang nai bagi wakhalon siga si yamna minimize to matam ne ba ko sigi dakta si lawra kanda mayam ju wara bani ko koi highway thingra bani ko adi ama tawra bani ko ye kanda ai gi lanai yu ne yam tang chal long ba kai dong na tuino hai bani da manipur khunai na manga kanda ai gi lan thum mayam le kanda yainu ko aduna lan hujik si khar ju miyam ji kanu ni AI gi matam la abani conscious wera bani apang ya yara roi ko kanu miyam singa sida
sen thum khara adu thaini gi modin dun chathari ko mi sing ji yamna wahal la kan da adi aso sang ma lam tu ji palai da lai sala kan da ngasai gi ma gi sibum la ko hol adi capitalism gi posim manung ji yam chauna akoi gi aseng sil lai ri ma pan da democracy gi mai khum ji up kan da hai capitalism gi kan imperialism gi kan concept ma yam se sai ga lai ri ba koi si da ma si kan yamna kan to bo ma akoi da seng tok tra ga di kan ga sai gi proletarian hai ba tare lomi simi mayam se loina mut ki matam danga sai capitalist ki masama sujing du hayeng achobo kan majority mapan gi kanogi minai yo ga masama su mayam kan wi hong ni ai ni dai no si concept si yenga kan da sarkar semba si semno hono parliament da budi akoi pen re ngam ding ngam gi da wi ko bjp sarkar lai sina masida masai gi kan ni centralization du khara ju hen gi ba ko yam toina haina ri ko center state relation da khara hen center jing da authoritarian njem gi kan sanghala pa khara na authority oi sala ko matam da ko na defend tok jabagi hak ka democracy da yen na parliament da lawnari smai tok dana ko ne am reasoning oi na hak ta hu wat ko ko me am leidana aduga hari sing sida ko political noi ba khudung cha ba di longning de congress mung bjp gi kano toina hari duni history gi product ni ngasi je bjp ka ta gi sunati congress ka ta gi sunati mabai ni ka tani majority na pa ni je ma ko ja napa ga te ba group sing na kano group sing na party sing na lak pani maram aduna manipur da holi thoi ba thabak sidi congress mung bjp ani maki ni hai ba kano se masi thamaka da ani mak na hauji su ma gi moi gi mentality of ko gi political approaches ko sing mo yam che lai ba election da na ta ai kendra da kari ma ka hu na ba taw budi ya ta bani khangi to budi khare hena dait laura kan da manipur gi leiba situation ta sarkar ji la hen chumba la hen da chumba da hai gi kano sida phone su arun ba kano ma am le kan da to min na ga to ba thabak lei dana ukin gi dok kano gi amai gi to ri dana kano yena ra ga su ma gi yena bam da phajana yena ra kan da launa ra kan da soladi amu hanjal akan da issue du puna nei na mi na ba ko sigum changi aduna daita launa koi wangang haningi thabak to haningi aduna hojikti kari to budagi haiba koi gi majority oi group sina su people na su yamna kana tor kana mandate pi ra kanda mi kutra ni fu ena thagat ka kanda hoji pok sarkar sembang ngam da ba kana phibam ma lairi ba se amasidi da rightful leadership amaka koi putho aningi ko thora haningi aduna haiba kana si sida ko ne kari oi ba situation da ko sakka da ge haiba se yamna kana hoi resource kana laiba person sing ko academics and intellectuals mayam sing se khana ra kana kari ko makara to honingi ko yan ko okay thank you very much oja